duabo bi akoso e osunyane duabo ya ye friend case brony friend case no me e bi akoso e wo eye sunyane apostifo ne a doctor fo e wo sunyane montenso commendesi police for commendesi nyana duabo yi eye modia abayo so no fefefe kama bi e pie o social media e brundua na ndua ne ye bobura mu ko hwe ndua eduabo na sete na chese eye sunyane commenda kese pa woda posifo nyina no ene no sebe wona na ada no ne da yiwie no na opa chese bibi kakresi ya wabefa na akotum abo ne krusu nyina wabo mankasa bawe dane na chese emma ne mpintini beti padi abia wona chi wo kokko enti ehwehwe wona chi pa enti se ne commander no ene police doctor for wo sunyane ene na da na se na asomwasi na osan be fa ne kotum abu na dia ene esunyane nsuo kasiye wo ho odi na chija no se sunyane nsuo no entimi anye bibia mfa commander no ho ama ni pa nyina ehu se wone na da dia ene na kyerese sunyane nsuo no won hyeda ntiapo woni ahoden a wodidi oni biasem odi me kofa video ni kakra mra na hwe ti panyin na wo sunyane mesin duja nso anyama nduja doma aduana so ngina woyem ogina woyem onfa yem manna sisa sensuo no anya saade we ndoma aduana nche so ni tumi hwere odi ayemo machi nyina ayekuro wasande matun 2 days bia be logical compare tia me say ndebrekunfo boys agu kama ba ni fiese ba beku no sie di ni ba kwa yidanse afre ne yama ye yidanse se bete belen top na omuhume misi Africa ina behume ne behu same nko ni misi ni bia nka ho so ahu sa no kuro we de nta homa ye ntena ase no so ne mfa no kuro nto bia no kuro da o matena sunwa no hosa asa na ma wo police pa ina wo san wo so kyere ma no asem wo so ne mada akọ teketekete wa te wo tse nkunuma o ne me da wie ya ho matena mba sunwa ne ase ni si fie da mba berekum ukoda asa ho ja mamba berekum won wa frem fon so se ho check case mbe check case wo fon so what's my doctor Adomafie akwa je bribe se ho twa case mu wo doctor pon wo so anto anya man gina woyem doma nsuo no doma aduana wo so ngina woyem so doma aduana ngina doctor pon woyem a mi musa nsuo we sese oyensu so doma we ye duabo mu proma sesi ade aposifo iwe ye behwehwe mu kakra because aposifo tumi wuwo bia wo dwene ho a wonte ase sesi aposifo ni bi obewu no mesre busuafo so mo hwehwem na ya na bia na ye duabo me da asese utwen makra